wazalendo watukufu wa Komoro, Maislamu umbabanu mjundao, rahma na amani hujuyanu. Duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngar aminio kana indensi ya hatu sonsi pia si wana wa Komoro yuwajibu wangamandasi rejihunde mbabanu hamanda banu hokaya ala kulli hali kariti haru maitrea wala karjarengwa matreka ya wanga aminukayo wajibu wandu hamandasi rejitamu keze fikre kaundu rlo nizu kwezi guvernoma ya Kamil rais wa hidawla Colonel Azala Soumane maskitifu madziro ikao yaremao okaya karndo anzara angalie ngwe honti tarehimbi harumwensi kaya zinunga joka hele wakana zijana mnaje he daraja ya waswili idakhari ya leloi rais Colonel Azala Soumane ukaba nuhurumuye nsi yatu mda wamaha minji karja paroona ejazino ikaundo zijiriro sidiwaze ukaya yezi zinjizabira abantu zakaulapiziwa heze swarafambi ikaundo walonizo wanu sikartu mnyengani surwaya wala kartu mnyengani madzina sha imma huizo kaundo mrenda wensi ala kulli hali yo wajibu wandu wa Zambe wange rais Colonel Azala Soumane itarehimbi gejo hola hez tarehimbi kaundo wa hansi ya ukalelo kutsuona izo mabaniha wafanya warma zensi za ulimengo ngo afanya wensi nano dezi wangu adezi wao lelo emergency ya hondo kaya oandu wajo kirikite embaezi ya haho hiyo lukuandu wanu nge bibiyo wendela joli wange iwajibu jeru hambi kaya ala kulli hali ezi nuzija hindi nangareshele au ka Colonel Azala Soumane hudeziwa na ukanensi yenu hudeziwa imana watu shitako andu kaundo wakaudea hindi vanu zabarindi ni lelo wajawaza wana wapambafu wanzao ezi za mvu ikekolo wanahaho wanungwa urameneo ya ukana hena mrujoride hapo ngebido emroende yafungwa na vanu mshinde mwele wendo bwa Komoro ya ukana rais Colonel Azala Soumane vanu kuna ujua vanu besho wanahaho warenge nsinungwa endisao wao kwatsula mafa ya ufaume handani weti mfaume wala kujazalwani mfaume urengensi yatu inu hauguguru ujangu orithisho wanaho hauguguru onge sisi ngarambao ka rais Colonel Azala Soumane karadhi ufikiri mbabi ueleo kana inde heli yansi haina nsi hotsoka wakirikiteo yeezi izwikaundo wafanyao wanu shinda welewe ukaya ikale loa Komoringa mwishia ukana mru fulani harengenrongo mahala fulani hazambi ya mru balazile mana ya zamba de sheidara ikao obahanu yali yoze ndongo ikaundo zifanyishi hao na hii kazi tumjibia ukana lelo karna ujuwari kene idara shadaula hotsoka nabo ngotsobali ya fami ya haho ibali ya rumba fenda shende sharengeze mwamalaza hensi ne mwanansi shenzasho ongeka wajibu chibanu tuchone semaskitifu rais Colonel Azala Soumane okana etarehi ya hongi wambi ezakadabili wanama watukufu rishinderi elewe ukana ibanu hakika Mwenyezi Mungu rais Colonel Azala Soumane ngamwendao mbio ya usherehi mahamengo mitsano ranguri renge ukuru
sha rikanzari juzi sukana ebanu yesherehi ya mahamengo mitsano ebanu wehindri ni swafi akabanu arumwesherehi ya mahamengo mitsano ino ikansi janibu mbili samani ikansi janibu mbili ngawe janibu yali swalihi na medabdala taki Abdul Karimu mzee Johari wa Mwenyezi Mungu ajuwa la zema ya warehemu ngabo bakia labili dila sambi ikililu wewe sharika hanza rikofikiru kana wewe ngojo urifanyilie bila yaho maadama wede mndu warengensi inu weiru mamaha minji utsona wazifanya ruma ensinu ebanu wewe haka Mwenyezi Mungu ngojo kaushinda ukompare haruma ema hayali swali embabi ya undensinu wadzimano wananya ebanu wewe haka Mwenyezi Mungu ngojo jifari haruma usherehi ya mahamengo mitsano dabo wakandahu hawizo wafanya ndazi mruhu jahajaro nese tarehi mruhu hajaro nese bila ya hensi yahe izwikaundo yafanya ebanu wewe rais wa daula Kolonel Azala Sumani zabarindi nutso hanza wanduwa ukirikite wambeukana ngofanywa nayo kabanu rango usiku warengensi inu haina usiku misafara komkomori ujuo ebanu yemuwahe daula hapashia enendapo ebanu boya hajaharwa marundandaya ebanu emavuna ensi ya hundu hindi hizo ndizo mwanadamu kakwelingu hozwa nensi ne mwanansi yako kansa fikiri kabanu msafara mruyelewa kwa msafara nunga ni wendo sheko moringe jula hasara ngawe ni mabalozi wa hapo lelo mna ndongo mna bunjilo wa mafiti ulo Marseille ulo tijinda hobi ngawe ni balozi zabarinde nutsu hambe balozi enda ya kansarmwa le bukungu manyola yilo yaishia ya jaunike kontrandu yondongo nyangu shasido soka banu balomna msafara wa kimafiti do soka ujuhopo ulawe bango tsao ze pouvoir za ukana ze realika ndo joka utini wazo eyo alama ya mrule lansi ngeizo kamtsu hanza wanduwa jebanu wa zambe ukana mwanadamu joka uhozwa nensinu sindawe haukahanda handani weti mlezi izakadwabili weti mbelizi shesha we hansi banu ndo tsoka shongana utsovu na ujomo ensi ya tree wangei wajibu rjebanu rizambe ririri mweshelezize ni nyiwandukao dumwamba ukaka mtsuanza rambezo kaundo ziriho zao bari wandungu wajoka ufungwa atija lilo inuri kaufikiri ya ukana rais Kolonel Azala Sumani mwana mumtsuje na mbuda juu rikaufikiri kwa ya banda ya zao wana yo haki ya shekangu anzo ya rithishe mwana nendea mrithishe boboni nendea tsahi shamba lilo mtsuje ya rithishe mwana shaka na ujo urengensi ya hatu ya rithisho wanahe zabarindi ukoli nutishamba lo handuzae indensi hatu wanule lo rais wa daula esha sababisha uvaya ubamba izode ze mali za hensi no wanansi emana lelo emdumsha aho nambari wa mandu emana ya jojini kematsa ya uvaya ya pahe deze mali za hensi no wanansi lelo wanaho wajahu jawarithisha ezi ya pewinu warengensi hatu mateka emana lelo wajikazao dabo ya kana ngwava yao heze mali za hensi no wanansi awalelo rais wa daula izo sisi ruhambi yao wanunga bwandukao hama unumtezo ya ukelazimu wandu wado hambi ya ukana babanu haka Mwenyezi Mungu kutsuo na haya mndu hamandawe ikakweliwe mwanadamu fikiriliwe nsinu no wanansi izahandani kaubidi ukaya uone haya rais wa daula ilazimu uone haya nandawe mndu watsimbi wa mshana ni mkolo waja wa ukansi hata wa ujaza watu shindo hula bute yasidi inajisia rudia
yarudia tsambalia shale lokweli wala wandu waja wahundao mshana lelodo wajole lote na warudi waje wa ulekezize ula mshana ngemru hamanda we haka Mwenyezi Mungu kutsuona haya haukawa Komori sionesa mfano wa mshana haukati kanzani mwambie nukana delise Said Mamechek ikao iundwa ni mkolo halafu wanadamu wanu warengensi hatu lelo waji fahariyo wasomea yabo onti pia yelise Said Mamechek ijomoha wanadamu wanuze miliari kaundo wazi ranganya rumensi hatu ino kwa jashinda waelewa ukana asha vanuelise ilangeri pwao sheo haukahula domala ni raka utulu ankili shakwe lile loiba kishata ukale loim Faransa de ujoya rudia jero nouvelle lycée wanruo na haya nge haru mama suala hamanda zinwe karjaba nurjangari mwambia onukana si haki zenrongo ikaundo mfanyao ngamripao sheo haru maulimengu manulelo yinu wana masuala watiti ekalelo ngabendo bende batsamilwa mbandongo wabakazwa bwila sai ngawe waziri timpaka mahala bajokari ngabendo batsinzwa mbuzi nso jundra gouvernement kamili bari hena mndungu nzende yale nyama mbuzi ala kulli hati yaki bano karjabanu ngari rongo wao linidele jafwa mola hatu waliko zao nizo mlirendao ngekwezi wananyasi wa Komori narikera vibenti nuni hatu soti pia lelori tijeri subilu harumwale suala la bashari lenu ridiwa za insi ya hatu ya ukanabo mrudu kamru ya kemuhara hasuala la mafiti ka ukaliti na mradi ni suala la bashari lenu narikera dhikarna ujuwar jeri manupilewa haruma suala la bashari hamanda linu ritilwa haruma uhara na marisiza rike kareshele ya insi ya hatu ramba sijau anukarna ujuwar jeri tilo haruma itrea banu ndensi ya hatu ibanu nyimfikiru kana hakika ya Mwenyezi Mungu rangu omuda mwarengensi wazali maha ukawede mru wa rumensi inu maha minji harumwema raisi wabira wana ibanu hehansi tarehi hindrini ya ukalelo mru kana ujuwa mru ya mvumbu wenu kana hizo mrendo nga mrendo na iye mwana Mkomori tarehi hindri mrambi yeze tarehi mwaze hansaru mwensi inu lewle mwana Mkomori ya joka usubutia mbe ukana uandrondanyi haukari wanu wananyanyi waheha mbu hamandanyi wajawabu wambabiza ekol tekniki mzibaya haina mbandrongo ikaundo ya fanyishiharu mwensi inu badala ya ukana mshinde mwenjeze izo wananyanyi wafanya shanyi ujamzisi jini nyika mfanya mbandrongo ya satena nge izo kamtuhanza rizambe bari ngapo mbabiza wangu zijo ujabanu zijezi duanike mahakama ya Komori ya ukana na mfunge mdu fulani enye mahakame babiri wenji harumwe mahakama Komori yayo na mweshelo kama biri wandu wenji harumwe mahakama yayo msije mdo dikte wa ukana na mwende mwafunge ola na mwende mwarenge ola bari nga nyiharumwa mbaye ezi enye insinunu ya hatu sonsi pia karna ujuwari jeba nurjeri tilo harumwe itrea ni kundisha fami karna ujuwensi yatu nujeri ngwa matreka ni kundisha fami sijao si lazima hozamba rizambe kana hati sijao ngariko zao sikata jo mnyengani surwaya yauka eri mnyengani surwaya banyi uri sasa barende wakwata nyitsori samandasi yotsi di horiliyo dezenrongo ikaundo mrirendao si wanansi riko zao wengena mrensi wao na mrensi sikinga mtsi ani gouvernement kamili ya hanyo ganyi hamama shambara wallahi mashambara masuala yatsona hata mradi masuala yatsona hata atwa nafasiri insi hatu banu yarema riko zao ritambi hao kamtsufanya msharikiano nyina nsi za ulimengu mwajama undaensi shanga mtsingo fanya msharikiano nyina nsi mwende mwarenge wangu mje mwafunge yawe shoma hunda hindi
yawe faida mahunda indi na mtsoka wema bandu ngwajo mshukuriani wanruambe nyi wema ndo kana baraka shaka mnaujua ensi hatu jebanu ngamwirendao na hii rike karamba eza satika hanza niwambie kaya mwanama fatihu maskini zemali zao zikaenda bure ebanu bofatihu mtsorengensi yatu mateka nganyina mapesa kamjashindwa unda majueri wema shamtswenda mrenge majueri wai rikafikiru kanabo mlona ensi hatu mwerenga mateka mwarengaze rasul maliza ensi hatu ino abonga mpanga majueri wema arangubo tasibanu rikaumambianu kana henye inamna rilo harumazerezo zinu ngabo ndongozi johenda mwiso mkabanu mpuwa majueri wanrabo wakauridea karja poro soma hitima karja poro shitaki embabiza majueri zanyu hizo zidea hata karja poro shitaki wala karja poro tamrumhono ebanu ukosi wandu ikao kabatsi wandu wari nikao mali shasima ra nyabahi eritso jabanu ngaritsingo hambezo mrendao halafu mshindi akweli omwiso wanyu hapo do kamrenge wandu mwate prizo nabo mwamba ukananganyiwa watsani nganyina kipu ya kitsofu adabu nganyina kipu ya kijabari nganyina kipu ya kijewiri mjabanu mwamba karjaka na janizo singari singo mjabanu ramba mwambe ukanga mwendo mwende mwafunge wandu imagine makara amweka mndu hamba ngutsengelo mtsanzani nukadoka mhara haina mwaka hamba mwamba shari mwambia nukane zifuba zatu zinu bomba atomiki halafu nyinganyi na makoya bunduki nganyi na mapesa zihanywa zatu zinu zimtani ani zimtani problemu hata kamtsina mzifanya waru mwezi daraza daula katidele swala la bashari na mwone haya bawoba nyurisa ebanu embabiza wandu madoa puwa ujaba mwalibao zabarini watu ushinda tawarito waru mazerezo zenu nonga mwalibao mapesa halafu sirito ulibu warito shinda rimdomine ni hato mwiso mbwa adwesiye za kimahakama haina mwone haya bavure mata nyiwa titi swafi wallahi nyiwa titi nyimbabiza wandu mko ujabanu ebanu nyimbabiza wandu mko pulwa nembaye zenu ujabanu mja mwamba izabarindi nisiri jojo arambe mdobira mweto wa listi hamado do wandu wanzo walalikwaye keso nemone haya bazo mrisani wanyinga mwanzo mtsimbembi mtsambwa mrendao nai izori mwambi yao ni karna udaza kamnauri shangaza kamnauri risiza ensinu ni hatu sonsi pia na mlinde usikuru joenda rendera tsunjie harumale shamba la mtsuje la hubazali ngari wazawe miwabwa hii ujewambe gondo warishitaki bari jaho shungani yao shensi inu nsi ya mtsuje ensi inu nsi ya hubazali kuna ujo urengensi hatu inu uifanye hamashinu itea kile longa mjoka urengaze mali za hensi mdoju hamwe pashia mwe laube ne mwana nsikatsu hunda tarali majana maili haurali jana ya ula mkatena sardini halafu izo kamtu anzarjeri zambeba mrunge banu hata mkatena sardini mrukatsu hunda shanga mrengao za rasul mali za hensi hatu mweju hamwe pashia mwe rengaze mali zo mwenda mwezieha halafu izo kamtu anzarjeri zambeba bari nyide mwende sawe hensi hatu wallah arjul zamba ngabo wakati rjo jabanu rizambe hau zero ngabo rjo jabanu jerizambe hawangu hamade helilelo na kansi banu mrongo wao hawangu shasikari tsuria hata ensinika na wenji kamna ujua mje mshangaze wangu
Ewan nyika mtsuwa na haya. Ukarile lunga mwendo mwarenge wandu mafunge bahi bari ari wamba ezitswa endano. Harumezi dana. Twabia ndai bini. Kwezi haukaza vanu. Wananyasi mlo Ulaya Faransan aminukana ngari mwishiao ni yaukana zebiengi zoali kumrushindo habalio wana haumru hadungana na fami ujakomori aminukana isafaralelo inu zebiengi zobure aukabala janari kana erkomori erkomori kaya bo hata ije lalangio yabo embaezi inu waja na shirika langwao Erbashari awahena mwanamkomori wanzoya adunge voli Erbashari yu hata mdu katsutinza tabi yu hata mdu katsulivata na wili dotso bale pasporo wende vala wa depose wambeukana amwanzo ndunge Erbashari yo ojwe pashia batsinata mbata ezaendo tsokana ena mdu wanzo ya dunge Erbashari kabula na tsenze biye bamkini hambese esafara ya wa msafara wa mwandonge jofanya ese ya hoa wajofanya ese ya hoa hakawa nuwabu ngufu wanuwabu ngufu wallah billahi wanadamu warengansi mda wa mahana maha watsona mbandongo ya ukananga rifanywe mbandongo inu owakomori walawe haruma tabu owakomori walawe haruma hidza owakomori walawe haruma nyora shakweli wanadamu hamanda wanu waje warengensi ya hatu alafu ngamumparo nyi wananyasi ma opposition rirensi uhara kaina ujokiri warenge wandu wende wawafungeke abongo harisiza wandu ya ukawandu watsirongowe hau wandu watsiwane nkodo inu kaina ujokiri kodo ya masikini ye wano ndaye wae Mwenyezi Mungu bai Mwenyezi Mungu bai chirikansi banu rikansi risodamba ukananga mwishia unga wandu wafungwa zabarindri bokwensi nuni hatusonsipika wonge atoka ujabanu jeri wonese ukana rais wa daula ngawe na bilami utisubuiti wamba mwendo wafanye sherehi ya mahamengo mitsano utsohijua bahata mwengoni mwetarehi mze waho kajaka bohari hoa nilao huru enda fanye bila ya haho bilambi ya haho shakuna ujaurenge bila ya wandu wa mahamili waundeze building waundensi inu chudobira wejitapo hari wambokana ngo wanzo ukengo fanyo bila ya mahamengo mitsa uijulanda ho kufanye mbabe ya haho rawane bilambi ya haho itsona tamrani hauke bila ya haho ikanse ukana bila ya urwa hitswa bila ya ufunga wandu bure bila ya uranga nyamaliza daula bila ya misafare tsoja na mavuna aminukani usedeze bila za haho shakutsinata bila juko yambi wako morike wanuwa joka hamba ukana kairiwo iraha nawe wenge wako mori ntsanzani kemle sheika wajibu jeba nujeri mwambi unukana walambabiza wandu wadoho dingoni mwembaizi warisiza wandu ya ukana wandu watsirongowe bari ngwa una prizo wawatiti mahakama komori na mkera dhibakar na ujoke mahakama komori ya tsodoende swani wa mezi ya ukabajoka wa mezi wa dominika ni dikte ya ukana na mwende mwafunge mdu fulani yawa ya mahakama hindi na nyi mahakama mwamba mli amini mahakama mwamba ukana nyi mahakama ba ebano wizani ula le pano la ho wizani lilobonze evala ilana mwangali bimao sawa na mpwele pano na ho wizani ula mlilatse kade hali hiyo paske kabatsubi mi hausawa njokiri mahakama komori
mrendo hama telekomandi yakana mwende mwarengeola na mwende mwarengeola abo ndizo kweli abo gendarmerie ngo ajo warenge mndu hata mrase mahakama hata mrende afungwa singarambao kaya wallahi entinu ya tusuntipia njamba kamna dofunga kamto dofunga bamgwaje latsimwambia nendo hii ni samjo unifunga yabanga mnikoda raja hakawe sayo simwambia nukana Rais Colonel Azala Sumane isho ya nikazade misafara ba de misafara nezemali shondo wandwa ilido atsingo julwaru mwensi Rais Colonel Azala Sumane hapashia harejei Laurent Desire hafungulwa abo dasiso waili sider tsingo juliani aweni wakati mwanarete abo mniheza daraja shaho kakarizamba Allah arjul zamba kangariko zao nasikari tuone mbabiza wandu waju jabanu waje washangaze wandu washangazomba ibanu ndabo wakamba haundabo wakawandu hindi sonsinga rambula nao isha sababisha bandu ya hanyu njawa muhundromba shati ndahafu mvaya muhundromba koti mvaya muhundu makoshi mbamba dabo mwajabanu mde yao shodesha sababisha mwaruhale bungulelo mwahundra koshi mbambao isha sababisha lelo mwahundra mbasha timva yao dabo mwambaukana mwede mwade ubireho biro shodesha tsongeza lelo mva yao shanyi wandu ikaunyonsi pia korongolaru mazerezo zenu haina mndungura mbuwe mwananya karendo anzarike nsibanu riwazi wandu garirambu wao namna zensuza mwando mandiso haru mazerezo zenu haina mndu joshindari mvumbuwe mnashati wa hahe adoka nae wakulweri ndri mnatriko ya doka nae kulweri hindri wakati mwako mdo etsengelaru mwao mezi mimi ngamjoka ushinda mwambe ukana sidoka na mnatriko wa reiri au sidoka na mnashati wa ruju ranzibo tasimi directeur haukana nyi wandu kaunga mheyao banumwe rongowa kamjaka ujuwe maluka ya Kamoroni haukaba kamaluka ya dwangwa dovari jelisendeluku vaka stekulu vaka guduluku emanara kaufayo wakati huo wazee watu wakaupalafani halafu bandu ya hanyu mhawa banumrongo wao wakati ya hanyu yo wababa hanyu wakauhiba lavani yondrongo mbili tafauti mimba bangu hakaupalafani bangu ya hanyu wababa hanyu wakauhiba lavani hawa mbaba mru mbaba ya kauhiba lavani hawe mwanaka jajopa roshindo ndambasha tuyevae sema na raka uvayo waze watu wakaupa lavani inde mano kana ngamonao ni mndu nloba nuniko zao nsofari ya mbaezi nsofari ya mndu kinyumene mbaezi shanga monao kau hata mimi muka nsindro mujibali yanro rano wandu warengensi hatu waende sawa hauna mwabekezo ndrapo na mwabekezo ndrapo haukawe wanamba waziri haumba director riva kwa tuwafikiri hama ila mfule ya mji ijendao shakabatsi mri ya doka uparoshinda kensi yafikiri kwa mwanadamu izo pia ndo kaya sisi katsuvemba shatinu haumezi wala katsuvemba kotinu hakufuru yoritorea shanyu wandu mhawo banumwelize para ngari mrambu waoni namna makukaya lebunguli kaulawa hasibabu dembaye zino habora jarmaze rezo zinuri deza nao mnuwa mwenda wa denge uje enda swifunge uje mimi tsi uswifu ni kwa hindu tsi udea ni kwa hindu yabo sikanzani mwambie nukana nywandu mto wawe mbabiza zibui bana ndingo bira mwamba ukanabo ngebido wandu fulani na wende wafungwa ya bidafungwa ndanyi shatsidas sidas banu sema na riko heba nu rishemeza rijaba nu nausiu deze tambu zile mawe ranya mtiti emaesha madziro madwalili fuyare mawe mwanansi ishiko sababisha riheba akazi nupia mndungu tsoshemeziza eutsushinda ngenda u yeutsijawa mingenda ba kami minga mjoshinda umweni tsohundra besha kilo nkuhu au kilo ntsuhole ni ile mahavu
njeba nushindendre memba koti ya hangu wene hula bona tsamba wili hata nashinda na ndemba koti ya hangu shehe hibangu ya hanyu mjao banu mjamo eto empara ya hanyu ingetsi demba umezi no kaenda awade mjola indi kwa kamtsina tamba mhono hazi mwisoma kamtsina mba mhono hazi mwisoma kabanu hene mwanadamu yasoma ba mhono hazi waye ujifari kejangwa mruka fari ya mbaezi shayu ujifari ukanantswenda na ade mru nonu ndebendu nle yode mano kana mimi kabatsi mru ya jojanrumie nende na ade mru hasibabu dimifra Wongesi kanani mwambie nukana nyiwandu mbabiza wangu mroho dingo ni mwembaeze Nyitsi masuja Aukenge nyi masuja Lelo bo mwakabanu mwakaudea Watu sisira kaujare jibu Kejajwa bidije zifungo Rikaulinda ukana wakati zijeza mapumpua Zijeza mapumpua Shakacha kwa janrongo za ukanara ndo wenda mahakama bari mro hakaudea Ngenyika mtisodea Nyinga mjojo udea Shasi karna ujo jibu Dabu mdomba Dabu mwazalo nimba Nduwabu mwisanyo Nduwabu mwisanyo Mbaye zandrabo yanyu iyo Waka wenji wakaneze mbabiza hizi zawe hizo No kabajaka wandu waka upoizi towe latsa Kabajaka wandu waka watsofu adabu Fulelo mjamundu kilo Mro hale bungu Ngambamba unkabwa Hano Kauvema zatia nambu hao mijini hanyu Lelo abahayi numjanga mvao mbasha tina batiriko Bari mwende mdea mru achabano Halafu jeke habo lelo nga mfikuru kananga mjuka uja Mkebisa wanamba Mwesanyo baji urisi Gikwezi watu kufua komori Yowajibu wakanasi wana wako mori Arimambionu kanasi wana wako mori Kaungari kuzao na insi yatu yenu Karna ukubali mafiti ya mandano Insi yatu keno jukiringwa Itea Ifanyi wa marisi za Insi nui hatu sonspia Ejuka ufangu jo hufa Ejuka unika na moya kena mo Shaka na ujua bake wandu wadola wilata Na nusure jere fanzaya Rela loma lahoni Rejua po tasira mwakana Dofoma ya fari kanza Nasijao Gikwezi watu kufa komori nga mlahoni bandu batirenge wakati mwenji Na mboshela ni maraba menji nywandu kaundo Kurenga zilevu za hatu Mziwonesa Na ushukuria wanama wa Chaine Libre de Comore Habari za Comore Asemsembeni Comore Dunanuzu Na neze siti mbali na mbali Zikurenga zilevu za hatu zisambaza Yabonge Nga mbushuliyo Omji mtukufu na zalihani Hanadu mji wa mimba juu ya mitsami huli Batina udiwaza omji wa nsujini ngome mji wa hangu Batina udiwaza emiji mitukufu Yonsi pia mnyezi muna jele komba banu mliyo ganyu manono Yabonge nga mumlahoni Hizen tusaza salam za hangu Naambi assalamu alaikum Wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Ngarjona na wakati wasatsena Ikahala kalmauti Arrahiza Zijama pia salam Aksantun Marhaba minji